birasulillahi wal badawi warijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi birasulillahi wal badawi warijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi Rabbi inni qad madatu yadi minka arju faiqal madadi Rabbi inni qad madatu yadi minka Bapak, proses apanya? Alhamdulillah, proses perekaman takbiran Idul Adha berjalan dengan lancar. Anak-anak tampil baik. Semoga di video rekaman takbiran Idul Adha ini mudah-mudahan banyak yang menyukai dan like dan subscribe YouTube MTSN model Banda Aceh. Terima kasih. Iya, nyolong Pak Mizwar dan kalian kok gato-gato awaknya bunuh. Gimana Pak Mizwar? Alhamdulillah mantap. Mantap. Haji mantap je gimana? Ya, Pak Ori gimana Pak Ori? Sesuai dengan yang direncanakan, insyaallah tunggu penampilan dari video klip takbiran Idul Adha MC1 Banda Aceh. Insyaallah pasti berkah. Ya, nyo artis gimana artis? Ya, nama ke Syekh macam. Ya Pak Ori nama kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Birasulillahi wal badawi warijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi